بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وريحكم من نفس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدغ تاريخي فانسويس جولاي دهاس وهي أي هجري كتون هتر ذو الحجة سادسته كسارسكه حكمين عقيدة في مثل سلاجة فنر ون episode تهريها كده نفس مرحبا مي episode كي مي مثل سلاجة فهو episode إنجه maneki miyaduge bebe mikiyaden ule deswalga jawabu kiyadunuma ekiga ifotoge huriha suwatake jawabuta tikudinna kiyadine muniye inge hemima miyadu bebe dakka waqtavves wara kanala adu hamwane inge emma bebe miyaduge furata maswala dana furata maswala ki fotoge thiris timmana swal miswal gawani emme bodu faafeki kobahiye jawabu emme bodu faafeki allah sharik kurma shariku kurma ki allah ehem farataka effada kurma nuwata alukan kurumuga allaha ehem farate bæveri kurume bebe mi silsilage etan episode egga et duwahako kiyade wane fadan alukan kurun haggo egemwa hamaykani farate ki allah inge ema allah fiyawa ehem faratakan alukan kurun huddawegene nuwe efada kame koffi kam gawanama ekureveni emme bodu faafa aharmen muslimun alkan kurani hamaykani allah haddo maneki aharmen alkan kurmuga allah ehem farate bæveriyen nukurame den duniyege eki kankolatahuga eki zaman tahuga urnu bay mihon allahan alkan kuruma ekiga ehem farate kan alkan kuramun dia adi bay mihon allahan alkan nokovves ehem farate kan alkan kuramun dia midegota kives evves halegga rangalu gotenno එහෙම වීම අල්ලාහන් අලුකම් කුරිකමුගා වීනම වෙස් එහෙම ෆරාතක අලුකම් කොග්ගෙන් නුවානේ ඒ අලුකමුගා එහෙම ෆරාතේ බෑවරි කොග්ගෙන් නුවානේ අදි අල්ලාහන් අලුකම් නොකො කුරිකමුගා වීනම වෙස් එහෙම ෆරාතක අලුකම් කොග්ගෙන් නුවානේ එයි එම්මෙ බොඩු ෆාෆා de miga misaltaka balakam gawanam rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kama egam fonovuni ekalege faanuge rashan ei makka ge ahuluwarin naki e zamanuga budan alukan koramun diabay ennamos emihun allahan alukan koringe allahan alukan kuruma ekiga emihun etas sateka budakan alukan kurumun dia minge sababun eba mihun wegen die mushrikun ne mikeni eba mihun shariku kurati inge sharik kurmaki emme bodu faafa de mige ehe misalaka balakam gawani namak tikudin negen kristiyanu nasarain allahan alukan kore namas allahan alukan kuruma ekiga mi alukan muga eba mihun Isa ge faunas bæveri kure mane ki allah alukan kurma akiga ebamihun Isa ge faunov ves alukan kure mi sharik korundo ehmbima huriha muslimun ves aharmen emmen ves wanjeni muwahhidun mi bas negifami wani tawhidun bebe tankol kurige episode gati kudinna tawhid gawaga kiyadi fawani tawhid mi bas negifami wani arabi bahekkam gawa wahid gamane ki eke one inge he mane ki aharemen muslimun alkon kurani emme faratakashi ei allah subhanahu wa ta'ala inge hema miswalga jawab kudinna egon kam bebe ummid kuran den jehigen waswala dana jehigen waswal ga mi wani deenuge kamakamadu hiyal tafat wejjanama hadani kihine jawabu deenuge kamakamadu hiyal tafat wejjanama hadane go bayan kurawwa allah wahi kurawwa fave fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah war rasul maneki fahe kamakamadu tiyabamihun debas wejjanama allah shay rasulaya ekamen raddu kurashe ebahi ekamamedu allaha ekalange rasulage hukum oiggo bala egotan amal kurashe mi jawabuga adi ituru bay veswe ebay diumo kuri misaffaga wa baati kudinna bebe kiyadenenge inshallah dini evves kamegga khiyal tafatun tak annakam gawani nama aharmen e khiyal tafatum ge hallu hodu mattaka maseke kurumwani Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam fulu ilahu ge foin ekid taqruwa nadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatunne den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnay egala ifanu ge hadith tawaragina qur'anu ge ayat ves faragina
harmen emmenna mihuriha ayat takka mihuriha hadis togawa kantatta negidane ehmbima mihalatuga harmen rujuwa jehene harmen mi kantattan olum filu mattaka daan jehene dini ilmu waringata dini ilmu warinnaki mi kantattan ugenifawa mihum mi ilmu waringata gos rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatai kirat qur'anu mi khiyal tafat won tawge hallu hoduma masek koramwanege sabaki ebe kalunnaki mi shehunnaki mi dini ilmu ugenifawa mihum qur'ana sunnatuga wa kantatta emme molan inge bayekkamuga wani e ilmu ungenifawa mi hundo misalaka kujjako balibejjakam gawanama e bayya base qur'anagon emme rangala egene bayaki e baliga kantattan emme mola ungenifawa mi hun e doctor hundo egota dini kamegga tikudinna suwale ufedi suwale ge jawab hodu mattaka danjeheni e dinuge ilmu ungenifawa mi hun gatan e ilmu verik shehun inge den bebe miswaluge denwe bayadanan ane safa ai ane safa ga miwani adibes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulage mana gave mana timankale gafano tibami hunnattaka deecheddu kurawwa fime edetiga tibami hun hifahattagen tibiha hindaku tibami hum magfuradigen nudanete ay allah ge fotai timankale gafano ge sunnate hemvima aharimen abadues Allah subhanahu wa ta'ala gefon ekirit Qur'an adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan amal kuran jihin beba kurim vestikudin nakiyadi fawane fadam kirit Qur'an ga bawaru kantattawga tafsir aharimen nan egin wati Rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu imma kirit Qur'an amal kurma akiga kirit Qur'an qabul kurma akiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna besaharimen qabul kuran jihin demi hadis fulga Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fadam aharamen kirit qur'anai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga hifahatta edechan amalukum edete qabulukum ega wagotan uleha hindaku aharamen magfuradigen nudane aharamen gos baykam ga nuwane inge emma mi hisabum miswal gas jawab tikudinna dangal eganukom bebe ummid kuran miswal ga jawab kiyadinuma akiga mifotoga huriha suwatega jawabas tikudin nakiyadi minimuni adi misilsila episode tavves minimuni bebe ummid kuran tikudin mifotoga wa suwal taka jawabu takkiya mi silsila video tavves aduaha miga wa kantattan ugenuma itura maseke kurana kama inge adi du'a ki bebeyai tikudin nakives adi tikudinge mama fa nakiyes adi huriha men nakives kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata furihamaya iman wa baykam ga won adi islam diinuge emme rangalu aqida ge matiga wa baykam ga won adi aharmen naki mi aqida ge matiga ule mi aqida ge matiga mi dunya du kura baykam ga won adi mi ge sabun aharmen ge mi dunyai akhiratu ge haya ves baajjeveri vegen diyum adi ege natijayge gotum suwargu deve baykamuga aharmen emmen ves vegen diyum miyakiga meduge episodes min immalani ti hudiya kudinna ves wara baajjeveri duwasta kan eden walhamdulillahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh